हामबाय दिनै जों Kungpo Academy ni SMC committee ni ongoi bisa lukurongno kokosana ni musugo जों admission tuyoi taklai जों meeting o salaika sinaro belai kheno student bangmani bagai seat koroi amon bagai जों taklai nursery bo kaisa section tlangnai tai KG1 o tai kaisa section tlangnai tai KG2 ni simi ayang saka जों kebono phana admission khlaimanglak tai hingkai sini CBSE ni norms abno bo जों manai cholna nango tai Vidyajyoti school a norms no bo जों manai cholna nango aboni bagai sinaro accommodation problem tongo teacher ni bo problem tongo aboni bagai जों tai kono class a जों taklai tlangya ni जों salaikya meeting o aboni bagai जों lukurokno sana nayo hakjal gana ni takobu khorok norok khana baidi norok sudu nursery tai KG1 admission ni bagai bwskang March mas ni 2 tarik ni simi जों form renai kokno sanani bagino जों tini sini media o जों ma phaika sini student belai kheno bangkha tabuk jara taklai 2025-26 sini 2456 students dong angkai master angkai tabuk jara 95 jona tongo aboni bagai जों section o 40 ni bara जों khlaimia CBSE ni norm tini accommodation koroi room koroi bench koroi master koroi am bagai जों kuno mote taklai admission naimia o kokno no जों sanani bagai tini media no maringkha hambai hambai जों tini to 23 tarik February 2026 जों school ni committee जों oro tongo जों tini jehetu tabuk bwskango admission phai tongba hingke admission ongnani hingke to kwbangma seat vacancy to tong koroi oba ke जों bebak chelai nainani nango bo जों jesapro phano je admission ni hingka ke KG1 plus nursery ongya kheba class 9 no borti khlai जों class 9 no hingke जों totally जों seat capacity agini 2456 jana tongoni जों joto cheri naikha joto class no abo kono motei sombop ongya gejetu oro pre primary ni simi chengjakmani ba जों pre primary o kaisa section tlangnai जों 35 to 40 oba ko student tlangnai abni yagulo tai kaisa hingka ke KG1 no जों abo bo kaisa section tlangnai 35 to 40 oboni bisingo jehetu abo CBSE norm tongo jesa class apana 40 jona ni bisi tangni maya hingke जों tamni bagai abo ongkha manle tai kubun class to koroi tai kaisa angkor to problem abo je jaga sini CBSE ni norms 1200 students tongna nango oro belai student kwbang abo kono motei sambobya hingke jeta sinoro je modern facility tongna nangmani teacher jeta requirement tongmani abo bo available ya abo aboni bagai जों je seat vacancy tongo oro simne जों tlangnai ta asungno hambai